Ki khubor ka Batesi TV. Ka undi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Chispa shipongon kilayo sernot. Hadirin mikla pendap ikicing syahikai Hendrus Ngelenter. Halo ke kamris nyang risiar. Ya kabel penlong duduk nyaw trek. Hadu khalai trek unailar. Ya kan ikicing ajing ikai. Kebatip kom ke Livestock Development Training Program in Poultry and Piggery Farming. La penlong daga PT Dean Dial Community College and Skill Development Center YAGR. Ke Constituent College jong North Eastern Hills University. Kido Shampang gibal ajing ikai gilong Dr. Rimiki Suchang, Technical Expert Animal Husbandry and Veterinary, KVK, West Giant Hills District, Lembat Armut Kinong Region Ri, Papago District, Makinthop, Umayunis Lingdo, But Foster Karsano. Anu keba pi pitmu ba pensim, karai ba pen ri. Namarla pi sulong sebut terneng kumtu ong pi lek longwir masong no kan flok ke iru. Di long kibrit balang fokus. Suapa pin sedang ye ngale di simen. Okay, mentah fila dan technically fila yo lengbai Dr. Rimiki ila batai fi kumno. Ofide ba pin le, kumno pin aibam, kino kijat sniang, ki species ayu, kabam ayu, ka yeng kesem ke demen long ka kumno. Tama fi demen perkhat ba number 1 kedai ya ke marketing mo. Pendari kisiar sibu mentah fi kisiar broiler, kisiar bamdo. Hak cekah ke bamiat, bapimla dia, haba hak jing sisa ke demand kebun ke peleng, tiga kan kelong babret yung mau naik mat kesniang sisa. Kaya jing trace tom jo firu naik kanumi, kapisah bafi invest through finumla bafin recover ya ka. Tinga suggest jo fi first and foremost, siapa fin le study siapa ke market mo. Naya buat terneng ya mentali kemencong nak ni kemgi sesor leti kebadan seboi par kau bekam don kam kidon beli ki farm houses seboi kiri you ngai le di rumah ngari tu support mangangari pada you bangan gain experience ngari seniak dengan sautu orang tu ba pensubut terneng kamlong re kibadan pisah tem lele Nrai fi haba fi fitmu ba fin yang ya kijong ki kijat pada pihak long fokus pihak long tiap tip pihak tuat jumud ru ya ke market kalong kumno ngin hang ding la don lupa ke market kumbong i jong iba neru la don lupa ke demand le ke babun gimla bangin pendap ya ke demand nrai the point here is kumno ba fin tap ya ke market kalau don lupa pihak mentap ya ka Mar siap kreatif ni kemudian i headman i ramah senang ni rela orang bakal bamdo. Tapi filem tip pada ya ke market number 1 but ya ke number kreatif ya ke market flat suatu dia bafin sibuk kalau reviews yang kat ada bun he aku tu kopor bafin dia begini bamdo. Tikaya dia nong la like itu ipor pada tu kemud he bindi. Abdi tak. Dia filem ya kenu berbor di definio nong. Mara femio nong kemudian jimto hi finile mo. In fact la fila le ni okay ki farm ba he le ni pa pon de uniform unwan tu kliang ki jan kinep roommate tu ko ba uniform ko ritik tang ha farm. Toy inumla bale dok ta kata bot ken mau ki juti. Pi fin le subo fila nyom te yaw musiang tu khti le kilaka ngam tharai fin rong di tu ki juti spok kamera thia. Pinum rong re. Sek kejat shua peniyu serung kamratia serung kamrapap. Kumtaru fi hap perkat ya ka farm ju fi mo. Malungba kitu ki juti pi kinra ki pimla fintem. Kinyang jimpang ki jai pi jai mentali ki tu virus ma fim i kaman. Di uni African swine fever ru ngasu stress African swine fever makade ketu bagi padon mo ke jing sumar babiang. Ngila ban yada tang larangidon ke biosecurity ke babiang. Kaya kita biosecurity pada kumuang menep pada pen ye barung bami afam jofi. One kinong dis nyang kinong tiet senyang le nong di kinong tiet senyang le pikir pa. Ulawan nak farm juga nomor ni stage kasih hil si cak nyet ba dia no one tu nong tiet senyang mu surput surpai ik senyang jofi ki kam he ki kam plung irang kita kerja jengget mu. Ti ulawan nasem juga
Sniang kipang. Allah serput to dan bok kini kenang jam no kin yu ta kenang kamhe tong dawan hadin si benai tu. Allah mentien. To dik saka faham ju prinsipal. Sniang tu betip top sebandino. Lawan serput lah sebiang sengai. Tang hadin kat no. Kijongat kini yu kila apang yu kila yap untuk biap untuk tak yu. Jong ini kan belong ready ban di sedang kayap. Disengubah nomor beli yu tu lah serput nang senyang junga ke pepang. Oh ya sem ini pula serput nang senyang juni ba yu kumba ibi te. Disengubah lah da long bala wal isya la da ladi ke por ba pindi le si mo fi hakasem jo fi plan tak kadur ba pila panwan ra no ek dik kun senyang ni tu senyang ki bara sengai kam sab khmat wal isya bikin rung skam min fam jo fi. Mo Tikum juru ya kasiaru hakata kadur. In fact kasiar li kalong little bit you nomor berkadan ketuka ijing pangru na kasiar avian influenza biki ong mo. Ketu ke bit subriuru. Di pihak gusiar ita ki mo. Mendai banget he pejamu ban ong banget penting fi i bapineri Kini it is part of the protocol apa fidan fa. To sakui da ngamut ban ong mo. Barupor haba nga dan opportunity menteri ba government of India mo tingin dalay kini ki training kini ki EU ki bahe bang si don kata ko wi bangi ong networking night baru ka participants ni EU mo masan wan na keleng ke India beri ki wan foreign edu keren tu networking babung mo EU babung mo ba pia keren iwe isim phone number kili kamle standard ki ID card mo business card i exchange gitu i ba pin yo ke i ke jingmon kadai ke ba phi pin long pin ye itu pin so ya jang phi ki nong ram lene phi kita ki nong senkam ki ban long kita ki nong senkam ki entrepreneurs mo ki bang yong ne ki ban senkam hadin habot tang ya la dia pin long ro kita ki nong ai kam hapo jong ki aklai ngur ki beri kila berbo ban aikam karno ke jing kemen ban long kita ki beri ki ba aikam lem ye ki wei kim ki len ti shu nang no ngai ki aikam lang ye ki wei ta jing ban to ka ya kum ta ki aikam arngut kini arngut ndak lanang kitu ki wat ki aikam salai gut ter ka ya ta ka yu la de ngilong shisha kum ta baro ka kam ha ga ri jumi undan ban wan ban kresho ngitray dalam kajong kakti, ngitray dalam kajong ka umsep dalam kajong kajing minot. Baga ni training jom kini bapiwan ang ni, bakal sungkut tang bapiwan bamja ni, jadi tang pa ni kentu perlok, nama bungsin, lok susi bakal lok buta, don nasi ai training ekseter buka, ya iki kita sama lagi one training, andre, kalau wei kesinipan ni kita ngeliat yang kinya taksi yang kim sedang mereka. Namarga jinglong hijongi kibriu kasiden dia jongi ni long bangi kwa i short term investment. Gintre unta bat menmi ikwa ban yo kata kanong. Ngimde ban pakha unta namarga kam rejingri kadi long term investment kan mawata bat haba fikwa ba pinkim finon kam ban invest nalde. Nabaga pipulut nalde pisutu ye kijing e ba pila. Pisutu kijing pulut namada yo e da pishu yo ke scheme finon stu. Namarus tapi belum ini diusap untuk jam kata kalau ka ya lapaki tapi itu tapi mari jenisnya baru umne dengan belum ini ngahap itu menghap resto. Nama harga distrik jongi kumpulan terkenal di Syam dan Joy kumpulan Ibam dan Joy kumpulan ajar kapras ini. Malah itu kipor gidon kaman yelam ini exposure visit pulsin ngahap yelam besi time umroy. Lalu situasi distrik yelam khatam searartisi. Dan si ICR, tapi wegi center, mereka long terus tenang, bangilah pun kini entrepreneur. Abangi keren mentah, nomor pun sini idon kita small and marginal farmer nya, andre idon kami kita entrepreneur. Namaga terhijong ini idon kita tahu bahwa arja asal punya, akmar Bharat dan ini develop kita develop nation. Banglong yang kita develop nation kita tahu dengan sokar dan muda, iwe ini develop kita entrepreneur. Dingi ong balong entrepreneur kumbo bangin ai kam ni weru mde bangin utang lete ano dai longre nasu to ge jing longre nama tintin rusta kisyam
tang ta batharu sia basuntu ke jingpang tenga basuntu ke jingpang haba usia tharanga tenga lalong kupai neginore ke balaya duma ke jinge tenga kwa banina ke tike mama ke jinge haga jinga ke chonki tenga haga ke por shabangan shom na kwa man tentu yebi ba pimde ban lasting ba pimde ban sting ye ka Pilihan kemau, bang adon hamne, nak kata kejim hal dalam sah. Ngustur kita perayaan, we are here today for a better tomorrow. Ngakwa ba pin papi, bisuto, ba pin sim kini kejim kile. Pidon hamne itu kenyau terik, jauh benar berperah. Ada mentah kasih kanlah terik benar berperah. Nak kata kejim hal kalau jauh. Pidan dukan marbam, ndai. Compare lah kabarin, kau pidi harus surok ni kebahe, kum ke restoran, bat kiwei. Ni pishat roti shat kek mat kiwei nak benta ka koi kakya jonggi pat ba nong bam nong di pat ba pinyo ka jing shania naki pidon kam bandon de ka license ka papaka ka bala ithu da ka an kata ka Food Safety and Standards Act arjar henriu link ba ka section lai phoi iwe kam de ka ba ba pinyo ka license Pila ban apply ko online link ba ko website fascas.fssai.gov.in da ko pihak upload ru tegi kod kisla badan kam kat kum gajat jingkam jongpi Pila ru banyak kendo yaki designated officers lani food safety officers ke badan hak office terekam jongu lani ke district medical and health officer habaro ke district ke badan hamigalaya latno tang is khasihers Pila benlet bed siya ka office terekam jongki ka Commissionerate of Food Safety ke badan halowa lachumya. Nakabenta ka kot kakya kinong bam nong di. Lawan ra siya pi daga Commissionerate of Food Safety, Government of Meghalaya. Bat bala kershan daga Food Safety and Standards Authority of India.